ایوار باش تماوز شوان دلال ایوار باش کردن آناتولیه ببورینن امیرو دی سال مالوانی ببورینن جبر پرسکات تکنیکی جالی من و پرش چبون من نکنی ام ساعت 8 تا دست برنامه خبکن از افیو خط خوازم ایشاف دی سام مالوانا اونج لبا منه اون بخیراتن لبا من ایرو میوانه کی قدر بلند هیا از هم میوان خب بدم ناسین هم جی لسر برهمن وی لسر دیروکا کردن هاتنا کردن لعنات ولی همه صحبت که بکن که مراد جوان تو بخیراتی خیریندار به سپاس مزافر چاوای باش که جان باشم نورماله جیان درباز دبه باشه که جان کرم خرج بود تماشاوان ما خبردی ناسین مراد جوان کیه لکیه جکیه چکاری دیگه لکدجی بکرتی از چند تشتابشم مراد جوان پنجی و ششه دل دیار بکری هجدایک بومه دیار بکری من مرف کاره بیجه اون پرورده حتی او خوندگاه فرگاه یا مامستتیه لدیار بکری خلاص کرد مامستتیه دبستانه دست بیکی اشترا من خوندگاه بلند ساله که انستیتویا پرورده یعنی انگلیزی و بشترجی حقوق مساله که خوند ل سال 1908 ده درکتم دربای ولید چند ماه بری دربا 1908 بو از بری درکتم آلمانیایی بشتر درباسی سوئدی بوم جنجیتیا خوده حتی 1992 دیا دنوا خباتا سیاسی یا کردوری و یا ولاد پریزا شورش کرده بوم من آستین جدا ده خبات اکتیف سیاست کر پشتی نوتو دیا گرانی مخبات خواه دا سر زمان دیروک و ادبیات کردی اساس گاوا دناب خباتا سیاسی ده بومجی یعنی دناب سیاست ده جی پرتر میلا من کاری من تفگرا من دوان بشین مدیای ده ین مثلا زمان و کلترو نویساندن دوان وارده بون پشتره جب تایبتی پشتکو یعنی خباتا سیاسی از اختیر جبک شب بو زمان ادبیات و دیروکا کردان از بسویده دیجیم yani beri çubuğum Almanya'ya ama işte darba 12 Eylül'e darbası Suedi bu. İşte zarok yemiş yatım bu malbatı Suedi işi haşteyi verdim karın beşine yani Suedi dişim. و خبط أخوة لسر وقت مقوت يعني دسي كتابي من لسر زمان وديروكي هنا مثلا زمان كردي أكل ماجيب شروع بكرنا تركي كتابة كامنة هي كتاب أحمد خاني جياناوي برهمنوي بيرو باورينوي كتابة من هي وكيدن لسر شرع چالدرانه دور شرع چالدرانه ده رولا عثمانیان صفویه و کردان چی بود لسر وی کتابه کامن هیا لسر زمان و تاریخ گلک مقالین من هنه من نویساندنه به کردی و به ترکی وکیدن که خباطة سياسية أمتين مرتكارة بيجك يعني جه يعني نفيس ياجي هف بيفينين سياسيين أكتوال جي بدنا برهمة من دهنا والسويدي تشتكي دنيجي من وكي كاري ما مستطيع زماني كردي زماني دايكي من كرب بمناسبته لسر أدبيات زاروكان هناك خباتي من شيبون كو هناك برهمي من هناك برهف كرينة جي فولكلورا كردي چیروکن زاروکان او کتاب درکتنه چند وان او جهنه
كورتي ايفن يعني ام كارن بيجن خبطي من از از که جان ويا وايز كارن دم که سر مالپره که جی نویسته بون و کار که گلک هجا کربو دا آرشیو و مالپره این دست ده هنه بحثا ویش بیکش مرا چند دقیقه وقت يعني 8 ساله هين دست بيكان بيجن انترنت بود وكي كورديناتوري امريكان دا فاكتو كورديناتوري نت كردي بوم كلا كوالي دنيجي ميدي كو ايرو جاردن يعني رولا كاويا جرين هي دي شاربل ميديا ايدا دا نت كردي داجي دواري تكنيكي دا دواري ريخستني دا وكي دين هوالي دنيجي قال كون ما بهفرا خبات كده 8 ساله او خبات دومات او پشتی 8 ساله مخابن جبر به امکانیه يعني حیدره ببینه به طاقت امرو دگیجه گاوا امرو بدخوا بخشی هن کارا دکه هات راوستیان ایده شکر پشتی و دمه گلک بالپرین کردی ده درکتی بون بلکه زیده احتیاجی بنت کردیجی نبو گلک بالپری دیجی درکتن يعني این دزگهان این مدیا این کردی این تلویزیونا و ای سر بخواه و ای بگردای بپارتیا و بدزگهیدن ایده ایرو روشکوها ده یکو شکر که يعني زیده احتیاجی به مالپرکوها کاره تو نبه بیجی کمتر احتیاجی بتشتکی وابعیه او خباتا نجي يعني نخرب بو خدمتك كرج دواري انترنت ده يعني دواري نوتشي عندجي ودواري تاريخ وادبيات وزمان دجي يجي او ارشيفاوي يعني اونلاين مخابن يروتنا يعني او امكانه ما يكون ام اونلاين دي انترنت ده ويز دي لسرف به انه وهر سال بيجن يعني مصرفه وعائدات من بدن ما امكانيه ما تنا مش بريجي هاد قرتن يعني داخستيه او ارشيف البردستات تنا مخابن يعني مخابن ليك واري كك از دخوازم دسپیکا صحبت ما یا سر اناتولیه هاتونا کردا بکنی تو بکنی تماشاوان مرا اشکره بکی ناو اناتولی جکوته انادولو کدره بله ناو اناتولی اصلی بگریکی و بگریکی هم و گریدایه گریکی گوا هم یونانی یعنی هم بیشن هی جبو برکی باشتر فهم ببن تماشاوان من هی باشتر فهم بکن ولاتي وان بدن برشاوي خويا يعني يونانستان وبالكان وغرافين اجر اموان ورا بدبا او جوان بربروج هلات ترفا او عردن اجي دسبيدكن حتى كردستاني ام كارن بيجن كوتين الاناضول كو انا تيغوتن غريكيا شوي دريره قلتنا أناطوليا بمعنى روجهلات يعني قبل البروان مرة بفكرة أو در روجهلات وانا يجي قلتنا كغريكية أناطوليا بمعنى روجهلات أو خريطة جي هبون كخريطة كبيشية كزر هبو أجر أولا رجي كاربن الكريم أبيا يعني تقريبا أبيا أنا اللي دري يونانستان خيانا كما أجي دسبت ك يعني تقريبا اناطوليا بفيها وايد هات ناسين يعني غريكيا يونانيا جوي بشي اسيا يرا اناطولي دغوتن بشتي جوي بشي مثلا قال لك جارك قلتنا اسيا نزيك اسيا بچوك نابي وهاج اللي هات نكرين لغور دوره امي بحث بكن باورتكم خريطه كي امي ريبدن او هنك ناف هن الدما بيزانسيا ده يكا كسكه نا يكا كسكه بريوي اف بله اف وقت بيزانسيا ده او قسمه كو اناطولي يا هاد قوتن دما بيزانسيا ده حتى جبريوي دسبيكر قوتن بافلاغونيا مثلا دفرك هبو غالاسيا كابادوكيا ليكونيا كليكيا ليديا بسيديا كاريا حتى تراكيا آلي جوري وطبي تراكيا ناكا في آسيا ما
navendini dikevin Nav nasey. navlêkirine. Bele, bu havayı navluan hatin kirbun, ev dever bun, deverin coğrafi bun. Du vakti Bizansiya de jî ev nav hatine bikaranîn. Bele. Erê, ê baş, spas. Te pirtûkek nivîsandiye bi navê Haymana Kürtlerê û hêbûna Kurda ya li Rojavaya Anatoliyê û li Anatoliyê navîn. Em ê li ser vê pirtûkê sohbet bikin. Bele, ez berê bidim naskim reşaş fahm nebe. He. Pirtûk, o eşkal wê dîje heye. Bele, bergavê wê li dire. Yani navê du nivîskaran hene. Berê George Perot heye. Evî George Perot arkeologekî em bêjin Fransî hatiye Anatoliyayê bi wezîfeyekê, wezîfeyeka arkeolojîk li alî Haymanayê, Kurdê Haymanayê dîtine navan hinekî jiya yani belkî piştre behs bikin û piştre ku vegeriye li ser wan wekî raporek nivîsiye bi navê Kurdê Haymanayê باور دکم بلکه لرژیه جی هبه و رسم من اری ها باش بله لرژیه جی هیا جورج پرات لسر کردن هایمانای کردن شیخ بزینی راپورک نویسیه راپورک گلک انفورماتیف آگاه در و هجایه ایجا و شانخانه آوستای جمره گوت یعنی راپورک وها هاتیه ورگراندنش فرانسی ترکی ام دخوازن تو پیشکیه که یعنی هم پرات خباتین وی و وی یعنی راپورا وی al ser Kurdên Haymanayê Şêxbizîniya binirxînî û wekî din jî yani Kurdên Anatolyayê kengî ji kê derê hatine yani ew jî di naveroka wê de hebe wekî berî wî wek pêşgotinekê li ser binivîsî. Ji ber wê jî min ew wezîfe girt ser xwe û nivîsek jî min nivîsand li serê loma jî ev kitêb neamitene ye yani pêşekiya wê amin e û beşê dudiya jî ya George Perot'e rapora wî ye gelek agahiyên hêja li ser Kurdên Haymanayê tê de hene ya min jî ez piçekî min behsa Perot kiriye min behsa Kurdên Haymanayê li gor rapora wî yani qismê wî kiriye piştre jî min behsa tarîxa Kurdan pirtir jî a berî avabûna dewleta Osmaniyan kiriye yani li gor xwe min tespîtek kir min got yani dewra Osmaniya gelek cara ne bi dilê me be jî ne têrê neke jî lê gelek tişt hatine nivîsîn lê derî Osmaniya Kurd wê de kengî hatin wê derê çi qas hatin wê derê çi kirin rola wan çi bûn ez çend tişta li ser wê destnîşan bikim loma jî yani di nivîsa min de ew beşê ku min nivîsiye pirtir tarîxa Kurdan a li Anatolyayê a berî avabûna dewleta Osmanî li wê de heye. Keke ez dixwazim agahterekê ji min ra peyam ten ez dixwazim agahterekê Gülfidan Şengül Cîl li vir nivîsandî pirtûk li Tirkiye avesta derxistiye Tirkiye ez bêjim hevalên Tirkî nizanin dikanin wek Kurdan Haymanê pekê li Stockholmê derxistiye ew ji Kurdî ye dikanin ji apekê bixwazin li mijara me îro ya li ser vê pirtûkê ye avesta derxistiye li Tirkiye zimaneke Tirkiye yani ew qismê Perot Kurdiya wê û Tirkiya wê wekî heve agahiyên her du jî hêjan e yani ê ku bi Tirkî zanin bi Tirkî ê ku bi Kurdî zanin ew ku apekê derxistiye gelek yani çend sal epey sal hene ku yani Kurdiya wê derketiye yani her du jî qismê Perot hêjan e yani ji bo agahiyê. Erê rast e keke ez dixwazim di vir ta tiştekî bêjim hîmen veng neketîne kuraxiya dîrokê ta cara yekem çi wextê Kurdekî Anatoliyê nas kir te çawa hevtin nas kir te çawa sohbet kir Vallahi mixabin gelek kare zehmet be yani nê bîra min kengî nas kir ama bawer dikim berî heşteyî em xort bûn yani li Diyarbekirê xebata şoreşgerî û xebata siyasî hevalê me Kurdê Konyayê hebûn Cîhan Beylî û derê dinê ew dihatin diçûn wekî din jî yani Kurdên Ankara'ya em bêjin şerefli Xorçîsarê İbrahim Güçlü hebû
او تدي زو هات سر ناوي رزقاري قالك زو هات لديار بكر بجيب وخبط لويدر يذكر يعني يك جواني كتي برامن التخمين كم هاري دست بيكي ابراهيم قشليه بشترى جي دوان صالات وبشتوي هوالي جدرا جهان بيلي ودردني كرد چونو هاتن ديار بكر وبجاو باجارك وام لدمان ولدگريان بوي هواي ما هوال ناس كرن ناسينا ما تشيبو يا باش بشتيش قادر كاتب السويد قالك اذا كردين اناطوليا قالك كردين انتنسيف بيودينا بابرا تشيبو ما بابرا خبات كرو قالك تشتهي هجاج ما بابرا هيجي ام بيجن جيك كارج دستمتي ام بابرا قاسي بجمتي ام يعني بابرا دمشين جويالي ده يا باشا سپاس که جان زانی من جبو چو پرس کرد لالی ما پیوندی انسان عشیرتا گندا پر گرمه انسان دبیشن جمرا چند کسا پیام شاندی دبیجه نویسکار نج آناتولیا ناوی نه چه علاقه خواب مایه یا مگو از امه تنگ وکی تو يعني او مثلا نا من بويا واي شيء نبيه من زدتر بمثلا اوامن يعني بالا من لسر ديروكا كردايه اجا يعني هر مثلا ديروكا كردا ده چوا جيبوك ترك بچاوكي يعني انكار كرينه وتنه كرينه وبچوك كرينه وبچوك خستنه ليدنرن تمشي قاوا التاريخ يعني دخينم از محقق او كداتينم سر بچاوكي كريتيك ليدنرم از بويش افغانيا كو دخينم طيبتي كو تركان ويسيبه از به تیر نابم راضی نابم ادخوازم بیش افغانی اندونزی محقق فر بیش بچوکی خدا يعني جدا راكو دست يعني مقدن بكي ماسي خوندگاه ما مستطيع بفرد از باش دانم كو يعني بالا من سر تاريخ بفي اساسي بوان متودا چيبيه هرگام بچابك كريتيك لينيريا هي نتيجه از گيشتن وي وقت بي هوايكو من هريكو يعني هما هفتش دي مرف جنوبه لبنان جنوب شيروبه بك جنوب اوابك بويا واي دست بو يعني اناضولي كنت اناطوليا جي بويا واي هاتبر بيشبري باشه كم لغور امورن سر ديروك دهبونا كردا يا لاناطولي يا بيشيه يا بر زاينه بر ميلاده بر ميلاده عيسى تنگه من زمین سوک بکم حتی کیجان کراهیا دیرو که تره که کرد هاتن آناتولی کرنک يعني هلبت از نبسپوره تاریخا دوله آنتیکم بری میلاد ما لی يعني لگور پرتری من دوله اسلامی و قرن ناوینه و دبین ارتاچاخ دبیجین یا پرتر انتنسیو السروان دور خبات ما ببینه به مرف تاریخی گاوا او کرد مرف جویز کورتر و پاجدتر جیدچه يعني لگور تسبیتن من يعني شخص كرد يعني خلقه كي اوتوكتون اي دفرنا يعني وكي ارمينيا وكي الرومان وكي السورياني واسوريا بيجن وكي وان هي الباشور عرب هنا الباكور هي مثلا كالرخ جورجي هنا الروم هنا لروجافاي كردان إجا كرد طبعا كان كرد زدت بك ناوي كردي ياجي وكي ناسنامه كردي داوية دركتيا ما لوقت باهو كالين كردا يعني او جواكو ملت ياجي قالن كو اصلوان كرد جوان هاتنا او دوام دماده الدولة جداية ايوه دفاده مثلا هيتيتا ده الدورة ميتانيا ده هوريا ده بري ميلاده بالا قبدين ميديا مثلا مداده يعني مداده پر اشكره كو احتمالا مازن نكو تاني كرد ناوي دولة ذهبون كرد وكي هزا دستهلاتدار آوي دولة بون يعني حکمرانیه کوان هزا کوانا اداره کرینه جی ذهبون پشتروی جاب گاوا پرسی هاتنه پشتروی ساسانی هاتنه يعني جوه دوره ده دنوان دولتا ده كرد يعني جواكا
آوی هرمی یا جی بی جی یا اصلی یا جی وکی دستلات جارنا لبه هرمی رولک لیستیه جانا دستلات دبیه جانا تو نبیه نه دستلات دبیه اما وکی گل وکی جواک هبیه و جبوک هبیه جی پیوندی وی طبی تنید دبر دنما مثلا آنم هیتی تا گاوا بالا خودنی یعنی ملتکی هندو اوروپینا وکی کردا و دست پیک وان جوان عردا جوی منطقه کرد اصلی وان لود جوی منطقه درکتنا و بلابونه و تا حتی اناطولیه تقریبا میشن آنکره ایرو که ام چابی خب حتی آنکره بلکه هنا هنی که وده ترجی بلاغ بونه گش بونه ملتکی هندو اوروپینا وكيدن مثلا مدى ام قاوا بالا خبدني حتى دبن كمي نظام بكردي نابي هي تنيا تجمع باشتا بكزانك دبي كزلرماخ ابا كلانا دوليه حتى وي دري حدود ايواناتيه يعني دستلات داري لوان عرضا كرنا وقت برسا مثلا اوردين برسا ابي كوج جفارسا وج كردا وج ملت الدنيا اندو ايراني تا چونه حتی کنستانتینیه به شهر نابیناوان و گریکیان ده و پشتیوان ده یعنی هرگاه دینامیزم کرده لگلوان گلین وقت خواه دنیرا رولک آوان در منطقه خوده و در منطقه آناتولیه ده دیگه جیوی آوایی تم هبیه یعنی باش از دخوازم از یعنی تو تنگ چستدم بیجی نه از دخوازم در باسم مجارا قادم بم بله از دخوازم وارم برو که یعنی جه کلاسیک دیروکا کلاسیک در باسه دیروکا کرنا ناوین بن یعنی ارتا چاقه بنی جبو و جمرا تنگ گوتنام بیجه یعنی جمع دبیجم بگیتی بگنه بگیتیو گرمیان یا منتش یا چوبانی جانداری بین اشرف یا ابماسیا تا تثبیت کریه نویساندی من نویسه تا دا خواند مدید تو دبیجی او به اصل خیلی کردن اونا اداره وان دست کرده دابیه جمعه وان بعضا وان بکی وان بگیتین لاناتولیه دما سلچوقیو دا هاتنی وک اقنجی کرم که يعني طب بالك اولا دبي ام بزار بن كل دقرني النافين ده دوره اسلاميه الدوره عباسيه ده دوره كاتيه كو سيستم مركزي ده عباسيه ده خليفتيه عباسيه ده ضعيف كتيه او تشوف بايتخت دوام بغداد بري يعني الدين والدنيا ومركزي سيستم قش دست خليفه ده بو بشت الدوله كاتكو يعني شيء بيجن خليفه ديني وظيفه سرخوشت ليل درو دور الدنيا كاري دنيوي ام بيجن ين ايالتان ين دفران ين هرمان كتن دست خلق هرمه دستن ام بيجن ميرو بغو اميرو شاهو شاهين شاهن يا دبيتش وجلقام بيجن قالك دولة الكرداوي دوري اوابونا يكون راست في وادي اوام بمذهبيه بانادوليا نافي وان بدن مثلا الشدادي والروادي ومروانيان نا الشدادي والروادي بهرس الدولات يعني راست جيران الدولة بيزانس يكون لكده مثلا آل مراشه لآل سيواسي لآل بيجن ارزنجاني لآل ارزرمي دوانا حدود يعني طبيعي وكي الدولة المودرن إيروها نخت كشان ديبون لو يدري حدود وكي سرحدك بو يعني مثلا جانا ب 20 كيلومتر كاري هاري حدود هيكيه داويد هندور ده كارا كلاك هبه دبا حدود يدن يعني زمان بري بفيها وايبو إذا قام بالا خدني يعني هي بري فان ميركين كتبع عسكر تبرسا وان كير الدورة مرواني وشدادي ورواديان ده قال لك تكلين تجاري واقتصادي وعبوري دبلوماسي سياسي دنابرا فان هرس الدولة كردا والدولة بيزانسي ده قال لك تكليه هبون يعني تجارات ذكرن مثلا هي وي دوري داس بكريه ام بيجن جبو قسطنطينيه جبو اسطنبول قال لك مثلا كردا تجارات كديه بس ام بيجن غوشته
yani bu paytexta Bizansiya lazım biye jbal van devleta ji Kurdistanê yani ji şeddadiya rewadiya jî Merwaniya çûye gelek numune dinê em kar nîşan bidin ku yani têkilî ve şerê gelek dinamîk û çûnatineka xurt navbera wan de hebûne û di vê çerçevê de ji xwe yani beşekî Kurdan nüfusa xelkê qesta min li alî Bizansa bû beşê dinê em bêjin berî İslamiyetê li alî Sasaniya bûn lê ku İslamiyet hat beşek li alî Abbasiya û beşî adin Bizansiya bûn yani hê kemtir e êje ew tiştê ku tu behs dikî mîrekiyên ku germiyanî û candarî û menteşayî û mîrekiya Amasyayê evana di tarîxê de li gor lêkolînên ku min kirine gelek belge û delîlên yani pir berbiçav hene yani ne ku heme wiha hissî bê belge ya bê tişt ez em wan tişta îdia dikin lê yani belge yani ji İslamê Ereba ji Farsa ji Ermeniyan ji Bizansiyan yani qestan vakaynameya ji kronîkê Bizansiyan Gurciyan ji gelek milletên cuda gava me de berhev di wê dewra ku Selçukiyên ku hatin li Anatolya bi navê Selçukiyên Rûmê dewlet ava kirin ew tamam yani xanedaniyek belkî herî xurt bû a ku serî dikişand lê ev nayê wê meعنeyê ku hemî ew bûn ya hemî Türkmen bûn na gava me re bala xwe dê tu dinêrî yani di destpêkê de gava ji em bêjin ji mesela berê ji alî Xorasanê hatine Îranê ji Îranê daketine alî Biladî Şam alî Helebê Şamê Meraşê Antakyayê davî ji wan dere ber bi Anadolûyê de firebûne Roma ji wê wextê meriv gava bala xwe dê yani bi sedan biçûk û mezin mîrên Kurdan jî hebûne di nav vê pêlê de em bêjin yani pêl çi bû cihad bû yani şerê navbera İslamê û Xristiyanê yani dewleta İslam Darul İslam ku digotin û dewleta Darul Herb ku digotin Bizansî bûn Romayî bûn yani Romaya jî gava firset danîn hücumî ser dewleta İslamê milletên Müslüman dikirin û erdê wan zev dikirin ewan jî zev dikirin ya di vê çerçevêde seferên gelek cuda hene seferên dur û dirêjin ne hewce em vê derê behs bikin carna mesela çûne em bêjin destpêkê de mesela sed sala destpêka sed sala yazdê de seferek kire ta çûne heta İznikê paytexta Selçukiya biye a pêşî biye İznik ama piştî heta İznikê çûne vê şerê İmparatorê Romayê rabiye îje Papa bank kiriye û xaçlî ew kirine sefera xaçperestan ya yekê li ser vê evê dest pê kiriye em jî îje ew hatine ji awan bera Müslümanan yani Selçukiyan û êdinê Müslüman dane ta hettanî Meraşê ew paş danîne yani ew ciyê ku zed kirine paş de ji wan stendine ji bo cara dudiya mesela em bêjin berfireh bibin sed sal sera derbas biye yani ew tarîx wiha zû bi zû çê nebûne ku yani 10 sal 2 sal 3 sal êja di vê çerê de dinêrin mîrê Kurda jî hene ku di van sefera de hene îja li gor İslamê gava em bala xwe bidinê gava diçûn seferekê cihadekê di wê cihadê de kîjan mîrî kîjan bajar fetih bikirana ew bajar dibû milkê wî teserrufa wî li ser wî bajarî çê dibû îja em bala xwe dinê gava mesela germiyanî em dinêrin Kütahya fetih kirine Kütahya biye paytexta wan û dewleta ku danîne mîrekiya ku danîne yani evê jere gotine mîrekiya germiyan yani ew çünkü em bêjin eşîrek xanedaniyek tabi merûxe germiyanîne yani navê xwe li warê xwe danîne li mîrekiya xwe danîne li alî dinê mesela menteşayî dewleta menteşayî li alî Egeyê em bêjin Muğlayê Adiyamanê Türkiye ya ta heta Bodrumê û Fethiyê wan dera diçe wa di xarîtê de jî heye mesela ciyê şîn menteşayî dibêjin ciyê qiremî pembe germiyanî hene
بلکه تماشا موانه ما خریطه الگوروان بچوک باش نبینیم اما کم زیده یعنی او بگیتیل و داره خویا دکن دوان ده یین کرد یعنی همی تابی نه کرد بونه یین ترکمانه نه پشتره ایجاد دورین دنیا ده مغولی هنه کی دنیا هنه حتی هنه مثلا رومن که بونه مسلمان ام بیشم وی آواجی میره کی چه بونه مزنه وان بونه مسلمان و بونه متفقه مسلمانه آواجی دست فتحی کرنه پر آواجی کت یتشتی واجی نه ایجا لگور تثبیتی که من کرن ام دریج نکن منتشایی يعني براشكرا يعني منتشا اصلي يعني مندا شاه مندا ناوكي كردايه كود شرف نامه دجي درباست به مندا يجا قوا مندا شاه وقت بيجي يعني خان مندا يعني بيلر بي مروكار بوي تاخي قوا دبو شاه دبو بيلر بي يجا مندا شاه بيشترى سبق بيا مندا شاه بيشتري دولة جمهورية تجي نافي يجيبوك ور ما يفهم كرن نافي يقارت كرن منتشى او يجي مثلا بجرمياني مقود وكيدن مثلا جانداري يجي مثلا قسطامونو باجاري قسطاموني اوان فتح كري يعني بنيوان يكي يعني ميركيه كبيه جرد مزني وان جرد قوتن حسام الدين شوبان اب حسام الدين شوبان او يجي منطقه قالي كرمانشاه جوان درا شوان كاري يجي شوان كاري دبيجن دولتك كردا ابو جعشيره كونفدراسيون كبيكدا او جوي دري عسلوان هاتبو حسام الدين شوبان يكي جوان بوكو يعني هاتبو دري قسطامونو قر بيشتي مدتك حسام الدين شوبان جيبوكو يعني تيج قوتنكو يعني الدورة كده أليكاريا مغوليا كير لهم بدي ويجي الشمس الدين تمر جاندار أبو أو جي يعني ميركي طرفدار سلجوقي أبو إجا دوي أويدا رقابتك دنابنا وان چبو تمر جاندار قسطامونو درو دوراوي جي حسام الدين شوبان قرت يعني هم حسام الدين شوبان كرد بو ايكو قسطامونو جي بيزانسيا قرت هم بشتر ايكو دبي ورهات تمر جاندار او جي كرد بون يا تاريخ اون طبي دريجه من التلفزيون نقرا بحثك شابكن لاماسيا مثلا هنا او شادي تيغوتنكو يعني هناك دبيجن الدوله مغوليه داتنا ما من قناعتها من اوكو شادي جي شاد geldi Türkçe'ye dibejin ama بقناعتها من اصله شادگلیه يعني شادگل زمان لكيده الشيخ بزني دجيه قال يعني براني برجمار يعني لر مثلا كتابك هيك باورتكم مش السوراني علي شير ورقراند بو زياوجي ورقراند بشترى كرمانجي كرد قال نامه يعني namaya yani Kürtlerin mektubu, Kürtlerin diyelim ki destanı ya da tarihi Kürtgelname. Yani Kürt şadgel bu mana yani yen şad yani şadlılar. Şadgelici bu mana yani şadgeli yani şadlılardan olanlar. Köküne şadgeldi. لو مجد يعني وقت جانا مرد بجي يعني مادام كردن شاد geldi kuat yani var hatiye karakirin ki ödker İşte avşi jardım gava mer bala xwedê têkilîwan pir bi Sultanên Selçukî re di dereca zawacê de dere hevkariyê de heye û ew miras ji wir stendine Amasya bûye awayî ketiye destê wan Amasya îdare kirine piştî ku Selçukî ji bal Moğoliyê var hatine hilweşandin ev Amasyayî jî Germiyanî jî Menteşayî jî Candarî jî û evên din jî Aydinî ev Evana hemiya serbixwebûna xwe îlan kirine. Yani bûne mîrekiyên serbixwe ser navê xwe xutbe xwendine, ser navê xwe mesela pere dibê ya sîke pereyesîn derb kirine ew tiştê ku yani serxwebûniyê temsîl dikin gelek ew kar jî kirine bi vî awayî ewan rol leştine hên wê wextê dewleta Osmanî tune bû yani.
می وقت میرکی جی درجه کو اف میرکی هبون اف میرتی هبون هینا عثمانی تونه بون عثمانی پشتی مغولا یعنی پشتی که مغول تک چونه پشتی وی برندبونی و يعني مزنبوني بونه كيكي مراد لفر دقيتيو بيني ارشف هي ارشف اولو جاميسي هي لبي شهيره بله از شو بمو دركي من وراديت دور دا تزانين د 100 سالا سزدا دا لو دركي خالد دينه خالچه دینه حینان آوانی نکرنا اتنوگرافیا مزاخه دویژن یا ترکایه مجی او خالچه دی بون من کتب ارشف بگیتیو ارشف ها بین ارشف موتیفن خالین وان نیه من ترکانه زانی؟ یعنی من چند پروفسور را صحبت کر اونا دویژن اره لی کرد توا بین ارشف هنه اما میره وانی سرکرده یا بره و بری اونا ترکمنن او قوت شده بیشی مثلا نزانم یعنی اوانا یکی دروغناس و اسلامولوگ یکی مشهوره کلاود کاهن یه فرانسی او بخواه یعنی کتابه خود اشکره دبیشه یعنی بحثا واند که حتی دبیشه یعنی او یعنی بنی اشرف دبی هاتنه تاوی کرده بونه همو بونه کرد یعنی او وانده یعنی o yani Kürtleşmişler bir ki mirgava hatine. Tabii o nabe kiye Türkmen bu yalnız açı bu ya vaydı beje. Le yani gava meruf bala xodde yani avana belki yani heneki wan devra Eyyubiye'de heneki wan devra Helveşiyana Eyyubiye'de heneki wan beriwan eko jwan dera hatine mesela Hamid oğulları kutte gotun Beni Eşref oğulları Pırtır duan devrada hatine rolek leistine tabi avana amrevan galekin bune. Yani he beri mesela sarfabuna van mirekiyedin falan derken ev de helveşiyaneci li avani ku adbejem mirekiyen mazının devletin sarfabuna xo ilan kirine u demek adreji bejin jiyana yani حتى عثماني خرط بونه وبيجن دست دانين سر اوان وكسر بخوجي جيانه يعني جيانه كيك مرات بگيتيو اماسيا رولا كواناي گرينج يلا ديروكا اناتوليا دا جمره بحث بكي يعني رولا وان گرينج بله يعني قبل مره بالا خد يعني تي اشكره كن يعني اساس ايكوش بيزانسيا او باجار گرتنا او بخونه ايجا يعني رولا الاماسيا قبل من التاريخ ودنيره نتني خانداني تني لور هي وعشيراوي هي او دك يعني مرف دنيره او مثلا قال لك عالم قال لك اهل تصوفي قال لك اهل اداري حقوق اسلامي وشريعتي يعني تشكو عالم واديب ومدن متصوفين ودوري هنا الاماسيا يكون بنا مثلا تاريخ له خوش بعسكن مثلا بابا اسحاق هي سرهلدانا بابا اسحاق بابا اسحاق سرهلدانا قبر مزن شكريه كو يعني جاديه ماني كفرس دي بابا حتى اماس هاتيه قال لك جارا اردين ينسى جو كرد جيته ده يعني مثلا ميركي كردا يه گرميانه هبيه چيه پیشيوان دو جارا چيه پیشيوان هر دو جارا جي بابا اسحاق ومريدين وي يعني زورا اي كرد برنا ميري كرد يعني اجى امانه حتى اماس اجى انزاننكو بابا اسحاق اساس مريد بابا الياس بو بابا الياس تكياوي درغاوي اوي الاماس يدما وامانه يعني خليفين وياكي قال لك مشهور ابو الوفاء تاج العارفين ابو الوفاء الكردي لآلی گرمیان ام بیشن لآلی کردستان باشور آنها باشوری حتی لوی داره اشیرک هبو قرن ناوی ده جرد گوتن کتاب عربی ده دبین جوانی اشیرک جوانی اوک فدراسیونه که ایجاد تاریخ وی دمه ده رولا کوانا پر مزل استیه
مثلا العراق أنا باجارك حلة دبيجن أو باجار حلة جبال جواني وعربة عشيرة عربة هي دبيجن أسدي هر ديا بهاف إيكو يعني أفجوانية وأسدية باجار حلة وانا فاكرية مثلا الويدر التخوان حتى فان دمي داويج يابون إجا أبو الوفاء هن أفجواني وكي كونفدراسيون بون عشيرة جيها بوجرد قلت النرجزي أبو الوفاء عشيرة نرجزي أبو إجا أبو الوفاء خليفين وي هن بري عثمانية الدولة السلجوقيان ده يعني مثلا لقونيا دوقتا مولانا جلال الدين الرومي ده بشتي ولا قرشهيري ولا اماسيا ولا دوقتا عثمانيا ده بعثمان بيره قال خليفي وين هبون يعني ام كان بيجنكو يعني او ابو الوفاء يعني او علوي اهل حق كو ايرو الاناضولي يعني بكتاشيتي جتي ده ايكو ايرو يعني اي كردجي تركجي وحتى آل بالقانا بكتاشيان آل بالقانا يعني أو أخوة يعني باوريا أخوة جوي طريقتها جوي ريا أبو الوفاء الكردي دقرنكو يعني رولا قوية أقوى سمزن شيبية ده هم لكردستاني هم لأناطوليا هم للبالقانا إجا الأماسيا أو أنا يعني زاروك يوان مثلا قال لك وقتها سرانسر يعني جوارة تشلبي دقوتن قش زاروكين نسلة أبو الوفاء وخليفة وأهل تصوف وكي تشلبي دات ناسكرن يعني أهل علم وعرفانه جالي خلاطي جالي بيجن سرحدة داري الدنيا قال لك جيام بنر الأماسيا يعني عالم ومتصوف وشاعر وأديب كوم دبونكو يعني ببو باجارة مازن بشترى بالهواتنة يعني دورة مغولة دورة مملوكية بشترى أفجوان ميراكيا يقدنجي هي كتركمانة قرمان وغلاري أو بشكل يعني أهلي مازن قرمان وغلاري بو قابا أمبالا خودني يعني لهمريفان ميراكيين كردان يا هاري مازن تهديد قرمان وغليايا قال لك جراج دولك يعني جدست قرمان وغليا أبجي خلاص من بأسمانيا راه هفكاري كرنا بوارا بنيك مثلا أماسيا بويا واي بالهفهاتن يعني بيجن كتيا بالشمسية عثمانية كتاخيا مثلا جاردن بفيا واي ميري كتاخيا كورد قيزا خود دايا birinci Bayezid yani Kore birinci Murat bavartkim yani ya birinci Murat Gerenbeş'in ya ikinci Murat adam azı tam karma yok ama birinci Bayezid gava daya bajare ama Kütahya'yı vaki çeyizi qiza xwe bejin daya zave xwe şerti ku yani zavi were de idara wî bajarî bike sistemi bir havayı hemek yani entegrasyona mirekiyên Kurda û Osmaniya firêwan li ser lihevatine tabii bibêne bê tehdîdên din demek ki hebûn ku mecbur em ji wê derê çêdibûn ama li ser van esasa çêbûne û meriv dikare bêje ku yani ew erdên Anatolyayê erdên Asyayê yê ku Osmaniya girtin bin destê xwe hema temamiyê wan berê evan mirekiyên Kurd û Türkman jî tabii Karaman jî yani evana berê evan ji Bizansiya girtibûn Osmaniya ji van steng girtine yani tevê xwe kirine. Spas keke Murat em ez pirsa dawiyê ji bo orta çaxê yani ji bo xirinê navîn ez dixwazim pirsa dawî Şakirî nivîsandiye tu ji dizanî Şakirî dibêje Kurda êrişî Konya kirî êrişî Alanya kirî zebt kirine wira Konya zebt kirine işte demeka dirêj dibin kontrola da wan da bîye Konya ji bo wê teng tişta bikin ji me re bêjî. Niha Şakirî nade belki naybirete şikarî jê re dibêje. Şikarî. Şikarî ew xwe em bêjin tarîx dîroknas em bêjin dîroknivîsê Mirekiya Karamanoğullarıya yani ne Miri Kurdaya ne tariha Kurdaya ama Karamanoğlu tabii veji gava meret tariha vidxine yani ne caru ne dehcaru ne sedcar ne Mire Kurdu miru belki sedan Mire Kurda lüve dere karubar wan ev wan yani çi şerbe çi hevatın be çi fetih be çi tiştedin be bahsa tariha lüve Karamanname de
بحثا كردات يكرن إجا مثلا جارنا بحثا دبي فلان كاس مثلا بده 1000 كرد أرديا كردستاني 30,000 مثلا 20,000 مثلا أقوس يعني پر بأشكالي بدك يعني الدولة كا پر خورت لوي أناطوليا يهبيه دوی چارچه ده گاوا امبالا خود دنه کردان لگور اوا شکاری بحث که سه جارا قونیا فتح کرنه يعني جدست وان هاتيه درخستن بشتم دتك اما جاردن شنو فتح سه جارا گاوا لسره من حساب 2 سالا كردا كونيا اداره کرنه يعني اجا مثلا يكجي کۆنیایە خەڵقێک باژارێ کۆنیایە هیچ دەستێک قەرەمانیە بخوا گوتنە کوردارە گوتنە ئەو قوتوشا هەیە کوڕێ میرێ ئاماسیایە زانێ ئەو شکۆ میرێکیە ئاماسایە عەسا ئێکوسەرێڤیشی تکشینن ژوارە گوتنە وەرن بەر دەریێ کۆنیایە بەر کەلا کۆنیایە ئەمێ دەری ژوارە vekن ئەم دخوازن هون وەرن قەرەمانیە ژوی باژاری دەرخن هونی دارە بکن قوتلوشا اوردیا خو گرتي چيه خلق باجار هاتي دريجره فكرنا وانا كتنا ناف باجر نابنا وان قرمانيا شركي مزن چيبيه بحثا بينجي شست ميري قرمانيا دكن كو يعني كردا او كشتنا بحثا 4-5 هزار اورديا قرمانيا دكن كو تلف كرنا و باجار بخوا يعني بشكريا وان كريا و اداره كتيه دستي وان يعني كما مرد مره يعني دواما ميرين كرد يعني اماسيا يعني اميجن خباتك اوانا يعني دوي چرچوي ده يعني ارتنا بيلي دبينا يا لسيواسي بله يعني ارتنا بيلي او كمغوليا يا عسلوي يعني ديفيجن اونا نا كردن اونا يا هاتني يستم قونيه نا كردن مغول سيواسي لا تمام بخو اونا ما افاني كو ادبيجم مثلا كوري يعني ميري اماسيا قتلو الشاه خواجه علي هي بريوي افانا بريكو ورن قونيا بقرن حتى بريكو مثلا امبيجن جارنا بابي وان هين ميري اماسيا او بخو وكي مثلا ارتنا امبيجن وكي واليوي وكي وزيري ميري ارتنا او تكه كارت يعني كاروباري وي اود ماشينه يعني كردا ودر اداره كيما انا كردن ميري ارتناي بخوا نبي محمد بقى ارتناي اصلي ويك مولا اما انا بخوا كردن بيش ريجي انا شنو الاماساي او جيدا دا كتا شنو بافي خو بنمير ام بيج هاتنا قونيا فتح كرنا خاصتنا مثلا حتى قوا قتلو شاه قونيا فتح كريا اجا كاليوي دادورسی پیراوی کره یک جدبه آلتونباش کره سلطان مسعود سلجوقی هری داوی بو آلتونباش نگورتن جرا ایجا دیا يعني قیزا آلتونباش پیرا اویه پیرا قطلشاه ایجا اویاد بخوازه يعني دیا قطلشاه ببوره دیا قطلشاه يعني آلتونباش کالیویه إذا سري يجيبوك شرعيتك بدأ قونياي دبيجي أمي قونياي بقرن هناك هذا قادشين دبي هو جي أبهر يعني قوس خوجا سلطان مسعود أغلدر كوريوية يعني كبر أول أمي وي سلطان إيران يعني وكي داربية كيجي دخوازن شكل الدولة كادني القونياي شكل يجيبوش كرمانيا بستينن يعني باش أبغى يعني قش بر أشكال الزلال همك يعني رولك كلها قالك ديناميك قالك يعني مزن قالك أكتيف ليستنا أنا همي هي بريك عثماني تشبن يعني عثماني شغل جور نفسكاري بيزانسي فاشيمرس كجرتي قوتن عثمان بخوا سوباشي ميري قاستاموني بو يعني ميري قاستاموني جانداري إجا جوور أم بيجي شو منطقة أردن بيزانس هاي آلي مارمارا أو سوت واندرا أم بيجي هناك أرض فتح كرن إجا باشمرز بعساويت كيك عثمان جوه داري شوا بري مروي ويبو شوا جداوية هات وي داري أرض زفت كرنو داوية خفره كر بحسابي تكرن كو يعني
جور دست بکری و هدیدی دولت عثمانی یعنی جبو کل آلی بالکانا اساس بری خو فرکر بری لو آلی بالکانا مزن بو پشت ریجا وگری آناتولیای سروان میرکیدن. باش مالا تا که مرد براستی وک خزینه بست کی 5 دقیقه در باز بوم وقتا ما هین گلکه از دخوازم اموار نهاد اشتتاگوت یا تا پیش گوتن تا نویساندی ده پرتوگه دا چتن ما بحث وان کرم نا وارن عالی پیروت فرانسی هاتی آناتولیه های مانه دو روژال نو کردن های مانه جیایه دفتر اگ نویساندیه ورده بیجن پاش جی دیتن انخه وقت پرتوگل فرانسا چاپ کرنه مالاوی آوا که جان بیا من کردولوگ جبو ما کردن آناتولی ناوین یکمین پیروتا تده بیجی چی؟ یعنی طبعا تشتی کد سر هایمانا نویسی آگاهی گلک هیجانه ام گلک مثلا 1861 دلوی داری بیه مثلا تشتی که نوتکاوی هایی بیجه که یعنی کردن هایمانا کسب ترکی نزانه جغینی وان کسی که بجيراني خوي تركره يعني عشيرة تركاره تدي تجارة وان هاي حيوان ددن دستين دفروشن اوجد درجات تجارات ده تركي زانن وكيدن مثلا خلقي وجني زاروك بكس بتركي نزانه بكردي كشتي يعني تشتكي بر مهمه حتى 1861 هيمناي الشيخ بزني وكردي ميدني الودري تاني بكردي زانن وكدن بحثوان دكه مثلا زوزانه وان ام بيجي چقاس جيبونه مثلا شكوچري بحث كد بيجي يعني انها جيبونه اما غوا هاوينته غوا گرمايته هنك جوان درت كفن نيزي گوندي خو درت كفن كونا هنك جواجي نزيكي وان مثلا هنك زوزان هنا هري بتر دبي حفت 8 ساعات زوزان ندوري وان انا درت كفن وان درا بايزي جاردن ودگرن يعني قالك اغاهي انهجات دو دري سر كردن هيمان هيا وشي بزنيا هناك دبي يعني بارودجي انسانتي قالك مهمه çünkü يعني يكجي اوي يعني جريكي يونانيا كان خونديه درجه ما مستطيع وي زماني بك جريكي زانه والسروي اساسي قالك ليكولين كنا بشتي وي اركيولوجي خونديه ارواري اركيولوجي دجي يعني ج بالكانا بقرا يعني يونانستاني بقرا حتى باشور ايراني حتى مثلا او هوالك اخوا بهافره چونه او الباشور ايالتها فارس تدي لور نافكي مشهوره دبيجن بيرسيبوليس بيرسيبوليس بايتختا اخامني دابو داريوس ام بيجن او باجار افاكر انها وكي باجار شين تونه لما باجاركي انتيك ين مثلا بمونومنتين خو باثرين خو انتيك وك دوره يونانيه ودوره رومانيه تشوا ام بينين بيرسيبوليس جي قالك تشتهي جانك مثلا باروت يك جوانا افان درس يعني باروت هم دواري اركيولوجي دواري ايرانولوجي دواري كرداده دواري روجلاتا نافينده دوان ورا هم ده سبوركي قالك هجايه يعني قابا املويد نيرن اقوس هجاب يكو مثلا دماوي ده لاوروبا تشقاس انستيتوين مشهور اكاديميين مشهور مثلا بيجي للسويد بالالمانيا للدنمارك لفرنسا حميه فخري اندامتي بربسياري دانوي يعني الشرفك ميجن بأواوي متشرف بنا يعني بخدمة وخباطوي أقوس حكمي قيمتوي قيمتها هنري علمي لأوروبا يعني هاد زانين إنسانك يعني نا تاني السياحة كيفالا يعني أبوي شعبي كانوا بني الرمام مثلا طبي كردولوج طبي أو هي فرترة يعني بحث كرداجي كنيما ليه بحث مصرية كريه بحث إيرانية كريه بحث أركيولوجي كريه برتر مثلا بحث الليتراتورة غريكية كم يعني كتابين كم برهمين كم كتابين كم لسروان قال خباتي وهي أشياء مثلا غريتة وشغله بدرخان بك يبوتيت يعني بتشتري الدانة أو هات سرقون كرن وقت كل غريتة ما بو
لوی دری بدرخان بگ ناست که دوی دری ده مثلا گلک آگاهیش بدرخان بگی بوتی ورگرتنه دوی راپور آوی ده بشکی بچوک بدرخانیان و آگاهی کوی داده ده کتیبه ده هیا مثلا باشه که جان از نا جارا دن دوباره بکم یا جی سه برا چهار برا نا اف پرتغال آپکیه کرمانجیه آپک لستوکولمه و شانخانه کردایه اوج آوستا لولاده و شانخانه کردایه ترکیه حوالا ترکی نزانن دکانن آلترناتیف کردی پیدا بکن بخونن براستی پروت آگاهتریان گلک بالکش نویساندن جبو کردن های مانا مثلا دبیجه که نویساندی دبیجه جنن وان جیه ترکا جودانا جیه ترکمانا جودانا سرساقوتن تن دناف جماعت دا جن جی دگرن رودنن به مرا و صحبت دکن جم ترکا دبیجه ترکمن یو عالی چتوان تونه یا yani deme da kurdeme jiya heroin peşta buna çiye çi dibêjî يعني او مثلا طبيعه عندنا عشيرتي امزان نتني كردي مي شيخ بزنيه جي هيماناي كردي مي دني جي عشيرتي يعني السياحين كدات كذا دينيرن يعني مثلا جناك وجنو ميرچوا بهفره مثلا الدروا الشراده الجواتا جيانا روجانا يا برهمانيني ده يعني رولك وانا اساسيه بيو ورولا خليسنا بچاوكي او لوان هات يعني هرتنو قال كار كرنا چل مالي چل دروا يعني اوانتشتا دوان دجي هنا يعني افتايبت بندين بكردا و ويدمي ابونا يعني محتملا روش هات غوارتن او هات غوارتن ايرو ام دبيجت اوقدن تحليلك يدنو تحليلك ليكولينا كادني السرفان مثلا كن كابتشا وايه امويجي مرف باواك دني هناك هنا وهناك جي مرف جي كاره يعني زدت السرا واستو فهمك باشا كيكي يديم ساعات كما هم خلاص دبي از دخوازم پرسك اركولوجي بكم لعالي ما جاور قلسي تزانين يعني من بيستيه من نزكي دا نديه لما تشوموي جواره من لوا درنا مذكريه لهاي معناه ويرانه كيا يراد بيجن جاور قلسي دور دا اركولوجا كافنا شوبيتي دا دينا بيروت شي ورا ديه اولا ريجي رسما لسر زنارن جاور قلسي ون سر اكران ها يعني بيروت دبيجا او شكلا وان هيكلنا وان رسمانا سر زنار هاتي کولاندن چکرن دبیجه او نم ترکن نمینا ترکانه işte جله وان برگ وان هبونا وان شک پوز وان بله شکل وان بله اره yani bu tabii فرد دواري اركولوجيه كي سبور بو tabii li evgavur qale jara peşi perot yani لراساتيه ولكولين جرى بشي ويل سركربو ويل سركربو يعني محتملا قضاء اولادن يرو تحليل دك او دكاوي دمي دبيجا يعني انا بهراواي جتركان جدانا يعني ابي اخويا بشكل شمال اخو وب تيبولوجيا اخو بجلو برقي اخو وبروش اخو جدانا حتى الولدش خد بيجا يعني اشتراكا بيتر نيزي في خلقي هاي ما معناه يعني نيدش بنبان يعني بيجي يعني شيخ بزنيه يجي كردن هاي ماناي وان هي بيكرا يعني وان يقول طب الزنارك يا واتنا كولا الباقا والقلا السروان سكنه يجي عود بيجا جرى عول بد بيجا بلد محتملا كارا اي ميديا بنجي لداوي هنا كسي نغوتيه او كشتيفت غرا فرنسا او هوالي خو قبل سراد وسن هي بي او دكن يعني باشتر قبل تحليل دكن دبيجين يعني جماديا بتر اي هيتي دانا يا طبيعي هيتي بخوجي هندو اوروبينا يعني او تشتيك تثبيتك وتكرن همي راستن يعني يجبو ماديا درباس يجبو هيتي تاج درباس او هندو يعني او تيبا هندو اوروبينا بو درجه ده اجا طبيعي بيشتري مدتك دور دريد ست سال بيستاد 1930 تشتكي ده بيشتري اركولوجيا المانجي
ام بیژن هاتنه هیجا هی بریکو پیکتر با آلت با ام بیژن کانی بازنتر او کنا واجی او تثبیت کرنه او یه هیتیتی يعني یه هیتیتیانه بله بله که هم گاور قلاش او گاور قلا بیه واسطه او کردال دورا قوا لسر گاور قلا اوات شتالي كلنا دكا لويدر دنيره جروب خلق هنا ناشبه تركا زمان خو بتيبا خو ناشبه ابي خو نزيكي وان دكا ودنيره افانا كردن رد حواله خو دشينه انقره انغورا بشغي دغوت انغورا بچوك بو طبي نه پايتخت بو انغورا اللي يعني ابين جي واريواني وي وقت يعني الوردمان اجى شوي دري دهات قاور قاله ودري دني دقريان اجى او حواله خو دشينه ثاني بترجمان خو محافظي ويا ترجمان او درا ناف كردن هاي ماله وقت بعث كي دازدار وجا نافوان دبينه راتبه ودني بواره دجي میوانداری و به همین تشتی و آن باشتر ناست که و راپورا خوشی نویسینه. باشه. از امناد کتن کراهی دیرو که بر زاینه ام پاشه هاتن دم عثمانیا بگیتین آناتولیه هبون آوانا کردیتی آوان دیروک آوان ام ایدی اموارن هیرو از دخازم تلوالادی از تپر نگرم لگور که جان لگور تا کردن آناتولی یاوجی آنجی روشنبیر زانه ممستین وان لسالن داوی بنویس لکولین آگاهدارین خواه گهشتن راستیا دیروکا خواه چه ده فکری جبو ایرو هم نکیشان قناغنی بله احنا يعني طبي امكاني وان هواليكو يعني شبو روجا خواه بيجن دخبتن وخوا بخشي بامكاني كيم او جارك او كارك قالك مزنه او يعني قالك تشدانا ما بالا ما كشانا سر مساله ام بي اقدار كرنا ام شيار بنا افيا اشتيك بصايوي ام ايك ثاني وكي من ام هي بترها بيجي كابسه كا بريفي تشوي ام مثلا ام هي ورده ترمى محاوله كريكو امهار يعني افكار اوان قالك تشتهي جاكرنا و لناقده يعني ام بيجي مدقده نا معنيكو يعني ما كيم كريا لو ما ناقده ام تقابك نجي ناقده وآدو ديا دزگاه من توله يعني دزگاه من هبونا بلكي وكذا ما هي برتر انجام بدانا يعني وقت بيجي يعني او دبين شيء يعني بالسري درزيه ام دكولن ام برهما شيء دستين مانا لدزگاه بونا ما هي برهمي مستر بستندانا لهن كيماسي جي دبكو هبا اوي طابي كيماسي چيه قوا يعني زانين وآگاهي وبلغل بردست مرة تونه بن مرج برخواه نگاره که تشتكي بيجا فلان تجي دبيشيه ده تشتكي هاتنا برچاويوان اوكا يعني تسيرا تركاجي دبي اوه ده يعني تسيرا كو ترك للتاريخ كردا دخوازن مثلا ما بي كوك ما بي عسل ما بتشوك ما بلنغاز ما نظام ما جاهل نشان بدن كو باوريا ما بنئي وكا مدنيتك ما تنبه زمانك ما تنبه ادبياتا ما تنبه هنري ما تنبه اجا قابت هرتشتي دنويسين قبل برچاويوانا تيرا دبن يعني ابيا تأثير لما كريكو يعني امجي تم دچرچواده يعني عثمانيا المقصدي ام هاتنا ورا عثمانيا المقصدي ام چنورا عثمانيا المقصدي ام هاتنا ورا ادني چنورا ام نا دبي ام خو تركا ندم برهف ترك دست سالا 11-12 ده يعني بنظام چند هزار سال پشتی ما يعني ام ملت ودرینه ام بقالك وسیلین جدا يعني بري میلاده جی پشتی میلاده جی ام دناوا دولتا ده بلکه مخالفت جانا جی سردست ام لوان واره مهدیه ام دوی چرچوه ده بربر روژاوا ده جی چونه ام بربر روشنات ده جی چونه باشور جی باکور جی يعني ام بملت دنه ای وی وان جیها ام جی بوان لترک بسفر جی ولاتکی دور جی آسیا ناوین هاتنه و ست سالا 12 دست بکری هاتنه وان ایجا يعني وقava هاتنه جي يعني هي تشتي بري دما سلجوقيا دما مثلا سلجوقيا كنت بين büyük سلجوقلي يعني نورمال büyük سلجوقلي دي تشتك تونه يعني مش ده دولة جمهورية قلت büyük سلجوقلي شيء بري يعني عشيرين
کو تاریخ ایرو دنویسینه یعنی حتی کو هاتنه خراسان هاتنه ایران جی عشیر بون کو یعنی لباجارا ندجیان yani li çolê dijiyan, li koçeriyê dijiyan. Mesela avayek ku inşa kiribin tuneye. Geleyek ku inşa kiribin tuneye. Yani koçerin milletek nevci tabi yani ne ma'na biçûk kirine. Bi ma'na ku yani Türk em bêjin mesele tehrîfata dixine bi awakî din dixwazin em bêjin tiştê ku ne rasta bêjin û milletê dinê biçûk bixin nomaz behsa vê dikim. Yana کوچری جی جانکه ام همین دمکش کوچری هاتنه ملتین مش کوچری هاتنه دمو دورانک یا واریه لیام گاوا انبارا خودنه یعنی کرد گلک سالا بریوان یعنی باجاروانیا وانجی اداره سیستمیا اداره کرینه علم و عرفان ادبیات و شعر و ام بیجن تصوف و گلک شدنه همونه که یعنی ترکا قالك ورادة أوان تشتا دريا كردارة أو جيران كردين إكل ويدا بريبون دريا وارا هيم بونا دبي أم بفيتش عادي لخوا بنيرين يعني في دمي داوية كتاب عسكر بلد يعني دولة كاتية عثمانية أم بيجي مزن بونا فرا بونا خورد بونا لالي دني الصفوي دركتنا لإيران أوجي خورد بونا دو هزين كتبين زلهز دركتنا yani Mirekiyen Kurdan dinava du hezin zilhez de yani süper kutey goten evi vakti du devlet mazın da yani muhavele kirine ku evji biji evji avana gelek dijwariyin rojane u durudrej bukharanine u gelek jara Kurd eşyane u sürgun bune ija devi evi meji yani em hebuna xwe تاني بجارك وغري ندن يعني هبونا ما بري ميلاد الور هبونا ما بشتي ميلاد بريا مديا وبرسيا ونظام حوريا وإدني هبونا ما دولة الساساني وبيزانسي جيراني هبون جانا شرط كرم دارنا دچون عادات التجارت كم هبونا ما هبود قاوا إسلاميات هات أم بيجن قاوا ملتي كرد يعني كرد أم لهري روج آوا لسر حدود بيزانسيا بون yani İslam toplumunun yani ön cephesi, cepha peşin Ali Rojava İslamiyet bun. İşte Kürt bun Müslüman yani de Gaza u cihad u bejin fetih de jî rola xwe dilîstin û carna jî yani emirên İslamî çi Erebin çi yadin bin Kurdên ku bibûn Müslüman digirtin wek xelk jî dibirin mesela li bajarekî gava dat fetih kirin nav Bizansiya gava fetih kirin em bêjin milletê hûrê ê ne Müslüman reviya bû diçûn Kurd û Müslümanê dinê bi cî dikirin em bêjin ew wan dira wan bajara bi cî dibûn yani ew ê çaxê hîn qet behsa Tirkal siyasê tune bû yani em bi vî awayê gava îja piştî wê jî gava ew jî hatine دوی دمه دشی هم هاتنه ایجا گاوا مغول هاتنه مثلا ایرانی بگره حتی yani Rojava'ya Anadolu'ya yani esas darba her mezin mesela ditine kamen heyet ve emzanı ben ne devra Selçuklu hatı darba her mezin Kurda devra Moğol hatına xwarne yani bajarê Kurda tarumar bune yani milletê Kurd perişan biye yani giş dev jwarê xeberdane ber Rojava veçune والحسن ام دريج لكن يعني ساعتها ماجي قال لك دريج بو يعني ام ديزان بنكم ام قال لك تقلاتنا ام لتكي يعني هجوي شاغده افتشيبونه اجى طبي افشون هاتني ما يكو جراتني دبنج مثلا جباتي ام شون الي مثلا دير زوري رقاين زكدري ياجي جوي دري هاتن امانا دنا في سفره مزنده اوی سفرین بچوکی گلک جارانه یعنی چون هاتنه گلک جارانه ام چونه و لمقستنه ام هاتنه و ام بجیبونه ام مثلا نخواستنه ام کوچریه بکن بزوراتی ام بجی کرنه لورشتنه مبازدایه و الحاصل او تشتیکو یعنی ایرو بجین گلک جاراتی نفسانه جه هاتنه سریمه و طبعا yani اوی می نوجی هنه yani اوی ابد بیجین yani ایرو Anatolia'yı yani çil Konya'yı çil Ankara'ya ciddi edini. Nayve mani kuş yazdas em bejin sala yazdır yani ne sal beri ya 1000 sal beri atne. Nay mani ku evun yani giş. Devlet nu de jatne yani Ali
ام بیژن آلی آدیامانه بگیره جالی حلبه بگیره مراشه بگیره جالی سرحده بگیره جالی حتی گرمیانی جیوان هنگ پشتی دمکی بگیره یعنی دوره عثمانیه دجی ام بیژن سفری بیو آوایش همه یعنی نو كانوا بهبره همي هبونا ما الدوله كانت دور ودرجه تاريخيه لاناطوليا هي gelek spas dikim kekê em ji dîrokê derketin îro heta îro hatin pir samînê dawiyê keke Murat rola kuwara bîrnebûnê ji bo Kurdên Anatoliyê çawa dibînî يعني جبو كردن اناطوليا تننا يعني جبو كردا قشا يعني مثلا ازنا كردي اناطوليا ما ام بيجن جروجا كو دركتيه تشقد درفتا من هبيه يعني من بهوسه كمظن بيرنبون قرتيه ومن خونديه ومن ازقلك تشجيهين بوما وبوهم يعني بشتيكو از اقواس تشجيهين بوما يعني جبو كردن اناطوليه جي انا عندك بخاصي كو تشقاش مره لازمه جوان راجي لازمه وفيدا جيان ديوان ايكو قرتبن قهدا بني خوندبن يعني كاركي قالك بيروزا و هوالن ما كل ودري كارد كان انسان قالك جهاتي ودرسوزي ولا برورنجي قال برورنجي زماني خو جملتي خو قالك حزدكن قالك كوارن ما مثلا عمري وان تيرنكر حتى دركي هاتن مش مجبور درجه مدام امان هوالن ما باصرار بيجن او اخذ بردوام تكن يعني هيجي بيرنبون درت كذا يعني او جهدوا جدال اواجي هي يعني اوج دبي بيت تقدير كرين ودبي عم بدني حتى كو امكان هذا دركبه او جبو ما يعني اوكا دوله منديه يعني بيجن باشا نتني يجبو كردين اناطوليا يجبو ما كردا قشا باشا سپاس كيك مراد ما تكليف ما قبول كرت هاتي برنامه ما بوي ميوانه ما تقلق اگاهداری دانه ما جبو کردن هبونا کردان یا آناتولیا مالاتاوا گلک سپاسدارم مالاتاوا به هاجي سپاستكم هاجي گلک سپاستكم جبو که از بشتار بوم به مناسبته يعني هيفي دكم بيكو امسري تماشاوانه خو بيشين اگاهي قدابوان كوشي حزبكن وگلک سپاس جبو تجي جبو تماشاواناش گلک سپاس مالاتاوا تماشاوان دلال ام جرك دم هاتن داویو برنامه که نو به میوانه که نو به مجاره که نو اما دیسال مالاها بن ده بندامه بن شبها بخیر خاطره